ngabek tidak ke orang tuana ongke ke Surabaya cang bini nah kak embang lah datang jo embung lah datang paling ke ngotang APC jo saya ngarep ke kapi aneka orang tay pangki berte orang macam panika hadirin lapah pabagusin orang panika paratinin orang panika pemuljain orang panika mon langka ada orang tuana tak kira masuk suar naudzubillah kulaban sampean mantir ta ingat panika amin Allahumma ka intam pone parengin tanda bi Allah subhanahu wa ta'ala lamba ki zaman sahabat na bada cerita sahabatnya mana terkenal kinto Sayyidina Alqamah panika sahabat miskin orangnya yatim mulai kini odik wak duaan kun karo sarang embung mololoh ada reng tuana tada kun karo andi anatung reng tuana keng seteh pahwa duaan benembung lakona acual kajutono hadirin jadi entar ka nong kunong nyari kaju jual ke pasar saking miskinna Sayyidina Alqamah ben embung panika akhirnya mak ngopot Sayyidina Alqamah ada orang tuana panika cek dengan akhlak bagus ahli bejeng apa sah tengkala kona sopan make anang orang miskin ika leburin bi orang akhirnya Sayyidina Alqamah ika mantoh bi orang soki salah sebini ratin ki soki tak lakala biasa mon san pisan mereka mak bila orang soki aman to orang miskin cek ngarep sesoki nang ibung kona semiskin balik semiskin iki badak compong orang siapa nikah juga Sayyidina Alqamah jangan orang miskin kapan akabin ban orang bini anak orang soki akhirnya Sayyidina Alqamah ngireng rajina norok dek kecompong rajina seperna panikah nah saampana badai kon bini na seperna panikah Sayyidina Alqamah hadirin pas tak ngaingat de orang tuana tak toman intaran kareng tuana tak toman akereman peseda orang tuana bahkan Sayyidina Alqamah nikah tada tak oning reng tuana napa kering napa beras bahkan napa lamateh napa kiodi tak oning Sayyidina Alqamah nikah tak toman nyakeen Sayyidina Alqamah tak toman pahatak bentakan tak toman pah nokol reng tuana punten kengkun karo tak toman intaran pegek hubungan ambo jala orang miskin kanto dosa entar aja lah orang soki sampean tak beda orang aman to orang soki bengkona mantona neka tehlan reng tuana jala orang tani panah lah biasa tak sandalan kisah kapan entar kon manton nang kia sandalan bah entar ke jidding ku tak patah belecar labu potong mak iki jala maklum lah orang ngaranyer kemololog itu mak iki lagi napa iki todo sentar pon tok lekas hadirin Sayyidina Alqamah nikah sede lah nyabe Senin Kemis gak kecegean lah ngap-ngapan gitu bi sahabat sekitar apa nikah etalkin Sayyidina Alqamah ya Alqamah kul Alqamah ada buah sambian la ilaha illallah etalkin la ilaha illallah dalam Sayyidina Alqamah aketek la ta'budu bukan karo awing melolo napa haketek etalkin boleh la ilaha illallah aketek dibudina etalkin ini boleh la ilaha illallah nyampit tapi fit nyambit kapan etalkin la ilaha illallah nyampit la akulu beni la ilaha illallah tapi la akulu engkau tak ngucap air bahaya apa tak bahaya mati ya nikah etalkin la ilaha illallah pas kaya ada bula akulu engkau tak ngucap akhirnya terkerjat orang senalkin sahabat nikah berkah ada kakus kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan derpak dak Rasulullah matur orang menikah ya Rasulullah bada panapa sahabat kain to bada orang Alqamahnya mana seta Rasulullah samangken italkin baca la ilaha illallah pakai ngaketek fit nyam kita pakai ngada bula akulu tak ada buah jepon Rasulullah tak kerjat Rasulullah hadirin tak kerjat
Rasulullah berangkat dak ke Sidina Alqamah entar dak Sidina Alqamah yentaren dak kedelem yentaren dak kalincak ke Sidina Alqamah lagak kecegeun saya bani etalkin bi Rasulullah ya Alqamah kul la ilaha illallah dari Sidina Alqamah akeh takbit nyambita debu la aqulu kul tak ada buai bahaya apa tak bahaya. Nah akhirnya Rasulullah bingung atanya dak karajina bing ada lagi nak akhirnya ki bersalah ku apa ya jawab bi rajina punten Rasulullah kintu sae lakona apa jeng Rasulullah atahajud apa sah bagus dak ke tetangga sae kintu Rasulullah arian di andi ring tua bing jawab bi engki kintu Rasulullah keng tak oning samangken apa ki bede nampampun lamat cen tak temani entaren niku oh riak margana lah. Akhirnya Rasulullah manggil sahabat nikah akan toh jajal entaren kisah nang perapatan jak monggo bada bengko bak coba kisah bada orang tua bini ke seorang ni kembung Alqamah kebala serokakan toh Alqamah putrana saya dak gua berkak sahabat dak ke perapatan menikah entar dak ke bengko saya coba kapan ditengku ternyata ada orang yang dalam itanya aki ke tetangga iki mau orang gitu nyari kaju ke gunung itorok ke gunung bi sahabat dapat ke gunung pangki kocak bu napa cara sambian pakondak kisah bu mangken putrana sambian saya nyama Alqamah semangken ampun langak kecengaan saya tak gitu bu entar aki bu pola na mangken panika melarat saya